akareta wajote kakagumeyo kariyo kariya YouTube waze yo katare Tash UG ubona mbamba ukuretera yes then we saw Tash kakatera mu studio twargaho nakora sawa kesho ngoro mbaketa we bare Yesu nabona kakora wara ubenti then obo butwine nyenda yiswa focus tutabwesho ngoro bushatu twina kesho ngora kamagara twina kesho ngora ka chankasi twina kesho ngora kantu kireba muri yako kasenka muri yo bushatu muri yo bushatu akasemba peta no kireba nyisigana kunko batira hamisho then kariaka amagara ukakakorora mbara video rishinga jona bine video jona bitira mu video mbya YouTube bine video okay so mukire kabe kwatoro bi akireka COVID-19 so challenges nyesiga nyinshi ubigenzera bitande no shono kirebuka muke akasente no sha management nefutekamo akasente tu management konkano de woine hanga so yobere biro bita over match no tamburiyo nda binkebe smooth kuyatwarwa mu COVID-19 no bire bota musically bigenzera bita uko kwizo mukireka torobi akide ko kakaka torobi kandi n'ikintu cyo kubanoza gukora of course toka mpata roka shomo konka no hina ukushango butembo no bushomo konka no shabarhanga akutera mu bwangu yakaba kito nkabana abantu kabasa kwemara ati ahanga hatari so aho kushanga katembo oshaba ranga funo kuyakora asi ubaye kwa saruhanga no shatu chukwino mu industry aho kwa nikira kubuza bicaho kwizaha abikitumukira kwangara mu industry nihiza ofuna slide mba manager wa managing everything kitera hands so you know erebo Tash UG no rango no kugena mu management yabica ngo tuyerindeba akizemi yakebero kahora ngo married nane byamyise ngo mushaje atincera concert so wanje so you know erebo so kuna je joininga music industry nkija nyine kiruberwa ningashe kinkwenda so tindizire kujoininga music kandi ngo ariko engwe so nimba nyine kurwanira cyo kinkwenda nana joininga music industry ndikwenda njire kinafunamu ngende kukiranira kureba munakisi amuhera okay so no rangu kusubira mu myaka nk'itanu kwantu kira Tash UG ninganza kwantu murabiseze gundi okay kuba myiseze gundi tukuremesa mu music industry bita binji kwa kuzamu babora so myaka nk'itanu tukwine mukinyi nabo kubate buri muntu bona byo music industry ngo yafuno mushija naruga ngo kuna nabwambere nchirije ngo mu mtecho kwenda na plan zawo kuziri future plan zawo so kama yachireta ati ngo myaka nk'itanu Tash nakuba ino mushi shoto cyo mwichiwe na hari era necho maka hanga kushireta no kuchachira okay Tash ukarabaho ishomero tukagenda agwa binje no shaka tukagenda tutaka ritanchire tutakashomota gashoma primary yanje gashomera era mitoma primary nkabanza kashomera mbayeta rushambia primary school yomre mitoma nargoye kuna nashomera P1 to P3 P4 to P7 nashomera Bishop Tom Christian Dan Boy primary school senior 1 nashomera Chibari Girls Secondary School na yeri mu mitoma foundation nojejo Chibari mitoma then senior 4 nashomera hano yamba ramba heta Creamland Secondary School yes kuna maziri senior 4 na joininga campus YMC na hati nho yinchiri chiri no shoma nato bimweje no balancing wataho ati nduza kujoininga music already nkana maziri senior 4 ati kwizere covid nabanza twatine time of course nakora music kandi reba time engineer kushoma ma campus ni favoring mumtakushoma full time ngebi ya secondary so nifuna time yishomero na time ya music okay celebrity life ne kutwareta numana ite yoro bikande timbi so yo mwaka gumogo kanyesiga ngo tibyinje bwayiremo konka celebrity life yo norangu ndice byorebera ngo shemerirwemo nibinje mnonga kuba no meeting abantu basiyafuna abanywani people who are supportive abo kwamagezi tofutoka funa mbirunje byonkana nebindi byija konka of course birunje nibindi kuteka hamisho ebi no birebo birekaho bicho mbirunje byo basekwa no reba hata no kikambaga baza Tash no riya stama hariya chenke kirete chanje so urawashita mu ikiki mnonga horo ina mashemero menshi acha kwinspire nje kuzo mu kintu cyinshi first of all talent yakora ndukundo kweshongora kandi banje ndarhanga yakwa talent ngikozese so nkantara gishitamere
unarebe nyine talent yo kubasa kweshongora kandi n'abantu ababe nindeberaho ku inspiringa kunafunde chance najare kanko ise talent yo hanga yampire muhereza izo meeting utaba super promotion zaba DM swag akwa niwakisha kupabishongo za binji ati izo meeting utiwa mitema hati ndakafunde DM swag nkabanza natomera kuko manya industry mabafere nibo biswira nkabanza natomera so abantu bagwamba mpeza advice bakumungambiraho konga ntine kuna kwasa kumuhika ntine access yone so njang nagumanisha kama anyoreka abantu abishimiye kuba ninkora nabo mu industry abarampushinga bakampisi ahinkwenda kana bendya kufuna producer wanje niwizera kamungambiraho akampe nambaye ka connectinga nawe nece kindi nuwe yampikiza hindisha hedge DM swag yeah so aho kwatagine nawe norangu nibitambura je ninga ikintu stagnant kiryapo myezi nkamukaga yinkwatagine nawe ninde mazima ampushinjire mnonga twakurebeye nasa Ankole TV albajeta Ankole Media nawo wagira hawo mnonga bakoze mpango kandi musema mnonga okay ati no kweshongora baturukiye yise twina keshongora kashemeza haza akeshongora ka chankazi ino kantera kungana nanyira tagure mu tagura kungana wagu mushitani zakutagura so na keshongora ka Tash UG bakita chankazi kandi twina keshongora kandi amagara nako tukasampling akwankina beshongozi binji Guba muri na guteka nishabobi kwa tempora lekare kotaka papa munywani hazoka bikorera meshobi jezao yerinde bikwa tempora uzimo yerinde ensibo no kutomera amagara nigashira magana chimanye gakwate nkagira sigarinde ebirunji birya mu misho ebintu bikwa tempora nigashira magana chimanye gakwate nkagira sigarinde ebirunji birya mu misho ebintu bikwa tempora well thank you so much Tash kandi Tash abakwetaga platforms zawe za media niba typing wachigambo chi niba kushanga kahi so tushobora bintu ebyo wano inda music wanje ningashino inda kumfollowinga waza ha YouTube akateka Tash UG music wanje bamba mukuletera waza ha Facebook ateka Tash UG bamba kuletera page yanje TikTok ateka Tash UG 22 nono mfuna na Instagram Tash UG contacts nyesigati kumanya abicyo mu cyakunde merra no gitabona abo mushange bari mbavuza kandi ritarana bya music tinkumanya abo kwetaga contact yiba kwaswa no kufunaho hate namba yanje tinkutina kujishoma radio kwa na nagundi zanje ya shosho zanje nanje atubuni chikuteganisa so jibaheze namba yawe nikesa kwetaga ine birthday ine mbaga ine concerts ninja abana bine concerts kunuya uri yakutera nambe jone Airtel yanje na wasa kontero ninga shon textinga WhatsApp at 0701 518307 abo nchaba ayishongoza kumukikache na orunyakorerwe kangambe no runyankore ni 0 mushanju 01 5 1 0 mushanju Tash lekame kutira rwasu nza kwa ningaru saba hurukiza ahubwo nyesika nsagaruka tuganire ibindi twaciye no ndizo musigazo gutwina musiriye sahanta nice boy nice boy akeshongora kutiye tu premieringa today kai nene ngo nindira na keshongora nice boy abaturukiriza ariko ni itanu katonye snoti Hunter FM that guy is very young kandi unyesika ngo cinta yana chitera kurangu ya shika level ya kwitaga no kwako all right
akesha ngo ruganta kahuriro kweli agera kwamanyisa abaturukiriye tujya na YouTube live ikintu muza kwa mucufuna kandi mukorokiya kwa skone kamero mission porampora ariga nitanu gatonye snot hunter FM tigaba gomwe sebo akesha ngo rako nakabwireki ino kampatona kukanshemeza kunkano shaka kahuriro inyuma kafutambura umusitayiro kejo banzora musaba abaturukirize abaturiye nabaramuseba mu izina rya Rango wayiguru Otukiro mu isi aturi imbere isa n'abantu baruhanga amazina ni Nice Boy UG Nice Boy UG amazina gandi genyine bayitabi na Maman's Boss bina mama boss no ruganka ndiga sinjo this week agenda na last Friday no shona afunda kana rwe sinjiro mbire kari akari yo mucyara yabineshongora ni so ni wize no line yaba super promotions ningi UK tawajutiri mu cyawe niwe nkereta so aba super promotions aba DM swag to kwamanya ona kachi konka nyine cyetengo cyo kubaza ma kuba nimbe gomba munonga so kwara kwikiza umushano ndefise muniwe oyi byeshongoro bingahe so byeshongoro nyine bibiri ni pore pora kibwine mu buzi buburi yaho kuba ninsubiramo ibirungi ne bikubirije imani nza kubyambuka bwarahanga naza kuba ari umurinzi wanje inspire inje that maybe kuna kurugo kwa kweshongora nanye kabantu nterera atinkwe na mbaje Jose Kamiliyoni ba Kenzo abeshinza bakunuya no inspire inje nyo kurugo buto kinijire nincenga nashanga ikintu kweshongora kiri mu mushagama nashanga nyine kuba mweshongozi then there must be someone kuba ninteka na intashanga abeshongozi nywe kandi nza kubugo kubanza so you inspire yourself komuntu rebera waje nkatunga chance nashanga ibyo kureberaho ekinani nyeburamo nagira binareberaho nanye kubasa kukitahamo kungana nayo ntabashanga ngani nza kuba mweshongozi zakuba kindi umushagama ingani nza kubugo kubanza nko wakitandikire binja beshongozi macha kurema stage ine ka concert kwagira oka performing kwa abantu yes bachitera ingecho tokashikira kuba interire cyeshongoro cyane indira natungire n'amabaga banyita yonza yo performinga concert bampereza mbere set ni bigenda bita nibigendaje kore ko muri yabo ntabasa kwijiramo abayayi ushanga nko umuntu yakwetasho ya mwamudisize mitwaro nsanju akwereza aho nkatano balance ndija gikwima nabamwe tiye bakuba abamwe ukweza kweshongora unda uganayisabura nabinyo promoter wa concert yo nda yatora habura oyishongoro na transport mu jote nyina unakiya ibyo bitiro mu music industry tinkaje ngo nibisia akeshongoro kakorire nindire nkagikora mu studio n'unjeje mbagetanera production muri mbara nera producer no mba mwetaro kicho lecture kumanya okay achibayose kichari yogo tina cha music agastar bazata nakora abandi mu kitera nakora yare bamani nanainda ubwino waka okay ubwo ndizo wabo ine ubwo mu cyo nyine mba mweta Sasha Gray warishi Sasha Gray konkati nabasa kubana we musha ani masahara ihati akaza Abu Dhabi Sasha ari Kampala akweshongora wakira umuninga ati kwayeshongire niyo rigeno utambuze kintu ekiwenga okweshongora na wakirimu konkisheshongoro ninyinkine mama nakubane cyanje abara kwetaga bakweta nice boy bakwetaga UG abakunyetaga platforms za social media buri hamwe naho namakuru amarunja ginyine no basa kunshangaho ubano ukoza Facebook TikTok buri mu kutugone cyamani teka mu Nice Boy UG noza kubana umfuno mbwijwire lanka DM swag akazinda kwaswa no kwatara ukatire kutwatambura DM swag no shabantu bagmonose group kumanya how do you manage urizanda uyinabo yinabahi kandi rating era nabeshongoza abo yina hati yari bitambura bitaba abeshongo no kunyurana ninga abeshongoza sofa turi kubi abo kuba wareba bunijira habuna resire nabo kabareba kabajyamuramwa hati nasharamo nabaretera mitoma queen abo kuba nuwari kuruga kuno mwishiki mitoma twetwine mu cyaro kweshongora munonga wa mani kweri nabo yakubajya wa mani konkatabonire ngogo so no yabuza twashaka afunde norebera kimwe ngogo ni queen wa mitoma nito twateje mpangani mazima mukwateje ogo mwishiki nabera Kampala takubera kunuya
konka kuyijire najanta reka tugezeho kuri kutwamuyamba kuba talente kabera mpango waza kuranka cyeshungura amagara inene kintu bakita nshereka yashongora birunje munonga konko cyanga ngo tibamuhagiye kikumara so naja Tash banzozeho wanyu amano gihumuka muhire na example namugira nti bushenyiniro tegeko mu music haza tukugira ngo nekindi nabwo aba promote imwe abakoze reki abajyo muri bushenyi abo kuba ro ijini we kabaka sofa aturidingire nakurura miliyoni no kurengana 5 kumara ubwire buringwa nazagwishaka promotion akagitandikira hane so naja Tasha garuka humuka tukamanyo kubaresero mushimo mweshongozi bomwojo bakakwatira ahubwo ryo mwishiki bakusupportinga bakwemeremo ubasa kura ufuna sente zirakongereyo uwo mwishongozi w'amani men koko kumureta kandi abeshongozi nibingi nocumanya Jack hatiya nyumwazo ndere na celebrating ngo mutwaro subscribers za YouTube Jack ukamutale muri game otwago cyakutukora mununa namabaga omucyaro gwe kano shaka jopa no shikintu wena injinia jopa nekintu bakache kwata bushenyi thing meche mukuturonda kandi bambe Jack kingu musima hono akunda bushenyi yes abo kubakashegwa rukunjiri yanga yarimera bushenyi so konka bushenyi mwenu natwarita Tashi eshomwe kono ujya mutwarita Tashi kandi suraiti ni kushaba umuntu erehengaro akwatine cyo wakwasiro kikana nakakwata haba sa semba bure no gutwarwa mu district tem tine muntu wakwasiro ngana kushabira kujanti gumohe namba yawe simu next time wakwiza ndebe ngo wandebere tero washema wandetero wa metoma wandetera huna no warbirisa koko so tudenye swacinko eza nachikore abo kuba Tashi talente yaine mazima tekugambirwa nashongora amabaga waranka cyeshongoro cyankazi cyeshongoro kamagara kandi ekindi kushanga ngo umuntu ari mwenu ari favorable kugira ngo buri hamwe aho kumweta akine energy tine hatakuzi impacta keshongoro kika cyankazi mbeni nkashanga amabaga yes bakakoyisa ukashanga kariyeni keshongoro abandi nacirebere kumanya abantu maho kweshongora ibintu y'abandi abantu batamu efforts zabo then ahizo umuntu ataruwe aza stage atanga kutera ibyeshongoro by'abandi kandi muri karake shongoraka challenge ejo ebenerwa nakugira ngo umuntu yana najya mu Tash so ekinagamwe nacirebero someone else usanga apati agira yeshongora keshongora ka cyankazi abantu baryemba mfuya sentence nyonje ngarebo mweshongozi wakunuyo ayishongwiro mwiso arugamba keshongora ndeceshongora to blessing ndujya gizgiyanze aza ndichibaho nka kugira ngo katashikana cyangwa wagumire Kampala yaguma ari comfortable abintu baza kutwara ubo muntu natakumanyira katakumanye tishani takumanya ki nakunde cyeshongo in fact atko kwisaha waza nka radio Facebook page itoroho naturuho abantu bamangu cyeshongoro Facebook bagimanya za TikTok bakurebaho so bamanye ngunogo garko bapera kana bakao kesimo ryawo enamba yanje no basa kugiya Ankole Media TV YouTube kandi no basa kugi nimbasa no kugambira nzoro mushanje 5 ina 22 0 ina 22 mwenda 001 gigaruke mutre 075 422 9001 enamba niyejo sawa rwampara no shikinto ize wakise munonga shongo zate ndana kirwa swag by the way nimba mutandikire kare ati kogo mwana twamara amezi nkamunana konka twiri setting tukujya ngo twasa kukara suraiti tube twine cyo ku ekisakwana mboreba yakwasana ndako bafuna nanye nandahure ushanje kunkorera na sister turya aba rating because it's my friend kandi mango chintu cha music nawe nawe nachikora kuko nkukikora so noriye natwata live aha chintu reka nawe basana tuwitingira abantu bita beshonga butwina no kutwara twacitse twatandika mu chintu eki and I believe twacitse tukushekerwa yansora abantu kandi baramusiro turebe okay well done anyata Stuart Pandit akana n'umurimo ugwe nogize kuyebuka urukora abo beshongozi apparently abo wareta really this girl are so extraordinary yakwarhura waiti so wow awawaka warukora so ataine kubana agezo kureba ngo yabasa kubana akoma cyakubana agezo turi kureba ari gukora kuyaho abeshongozi bitu abo twine apparently ubwire ubu Western Uganda ari hango bibine kusigara abari gukora
ubwiro yamanyire takeje ahagihire production age ahagihire atakastikinga omuri chumwe kandi akasigara hari kumanya ngwaho nara asigare hakumukorera ukagumurya lepemwe bakumanya ngwaho ari hakumanya ngwaho hayinyo kubana akora cyeso ngo kwana mangu iki aba nakandi wacu muhandiki hagezeho a trying na nabandi ba writers aguma comparing watakashanga waka warukora yasigara ari kusoundinga ari chumwe icyo wagamba cyo ati n'umuti yabiyangandira mu shungu Roman Haruna Mubiru Haruna Mubiru obani wayihandikire byeshongoro wahurira ticket ukahurira ikindi cyakurata stoke chance ohura byona biri mu flow yemwe sounding no shanga arikweshongora chumwe akakutinda kana premier na urabacheta no kireba no kireba definitely no kireba ati next time yarete bindi bibiri bishatu kashanga bishana no kireba and I think quite different no kireba akozere herevemwe ine Thompson na Chankazi no rangu hati ya sale style ndiso real one ogezo kuturkureba urukutera ahawaka yatu first ari chwano ronda kandi byo touch na test yacho abasakwano ukifuna opfrente kateka kujangu ecyakozere ahawaka apparently rugwiro owaine n'ikirungi okay sebanywana bitu musanzu not ina tusanzura musanzu 25 atana mwenda abinama baganye sigana hati ya weekend ejo nasa kubukinjira aha aho kakeshongora akamasima mwana yakushoyeza umugore no uranga ubuzima washemerwa nyera kwa urenda cikanche denye cira masumugani no tumusanzu no tina sanzu na musanzu 25 mwenda mwana no tumusanzu mwana mukaga 10 ashotora musanzu kaga na musanzu agenda kushebwa nibarije kukemwe shongorera Tash